Mweye ni papa asiyasema, ule mwenye kama ni muyomba yako asiyasema, wewe usha kudeba deja parole. Oh papa alisema, oh papa, utakufa batakuloka. Acha bakubwa. Babako aliacha ba nani? Aliacha banduko yake. Aliacha bakomea. Uibache bonjo bakumaliza mambo. Kama uko na yako ya kusema, unaweza hii mambo mimi liwaza hivi. Hapana kusimama asema no, paske alikuwa papa. Mambo na leo hii maisha ishakuwa mbaya. Bantu abana na buluma. Kama babako anakufa kuko banduku yake, acha bo venye mbele baseme. Jo wewe sasa utabeba parole kwa mwisho. Ave. Si le vieux en Afrique. Ule kijana na yana fanya nini? La référence. Kitu kikubwa mu maisha yetu. Tujue kujirefere kubakubwa. Me leo hii sisi babiana, bale babiana hakuna tena référence kubakubwa. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, et même dans l'église. Kuko wale wanasimikwa kumbele kwa ajili ya kuweza kuongoza wengine. Ni paka vile mimi nielezeaka ile siku tulikuwa na jeûne et prière. Parce que umu ba Christian bengine beko naenda kuuza kama ni mafuta ya kinkonja, kama ni mafuta ya sarte basho kuweka muma magasin. Oh tutenda pera abariki nyanze kuilipakala. No! Padre ana na uwezo ya kubarikia mafuta, mujue tangu leo. Bale bapadre banabarikiaka mafuta ni bongo, hakuna baraka. Anayo uwezo wa kubarikia mafuta ni baba askofu ye mwenye peke yake. Uvyo uneleta tunaenda kumupatia. We mwenye unenda unamona banabarikia. Na utamonaka siku kani. Na utamonea wa. Na pa kuingilia penye au juu. Machenile, mambo toka Albertine, mambo toka shikia bintu. Nile wapenzi kwa vitu vingine tunafanyaka kwa kufurahisha mtu. Mais concrètement non, ça ne se fait pas. Kuko wale walipewa uwezo kwa ajili ya kitu fulani. Na wengine hapa ni paka vile chef de CV. Ndona mine sababu Floribert na Suleni voilà. Uwe utabarikia mai. Juu yani uko na uwezo ulibatiziwa en cas d'extrême circonstance. Mumagumu ile bapadre abana uko na uwezo ya kubarikia mai. Na ile mai Mungu ataibarikia na itakufanya kazi. Me hapana kubarikia kama mbeku hapo. Ile baraka yako haina na efe. Ile ni ya kwanza. Ya pili, unaweza kufanya misi pitaka ako na wewe mbele unani. Wala. Kila ya upekee kwa ajili ya utumishi wake ya kazi yake. Ave. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie dans l'église. Na pale mkubwa anakui anaingia, jo sasa na yeye anaingia kisha akasadiki. Haleluya. Wakati anasadiki na maana gani? Inaturudisha sasa kusomo la pili wa Kiswahili. Barua ya Paulo mtume kwa Wakolosi. Tafuteni kwanza mambo ya juu. Mambo ya juu tunataka ni nini? Ni Yesu Kristo atawale ndani ya maisha yako. Wewe utapanda juu ukatafute mambo ya juu. Kama ya hapa penye chini au juu, utenda kubeba ya juu je?
ni amri ya kukuelezea kama maisha yetu ni kumtangulisha kwanza Mungu ili apate kutawala ndani ya maisha yetu ya kila siku. Haleluya, haleluya.